Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ridallahi fi ridal validayn. Allah'ın razılığı, Jaratkanın razılığı bul ata-enenin razılığında. Markum Aşatavыздың özü ötse dagы бирок ниеттин максаттары өткөн эмес экен. Aşatavыздың максатын, ниеттин орундатуу алдында турабыз. النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها. Atakem Şeraliyev Niyazali ata, sizge ушул уулуңуз Рошонбектин атынан сүйкүмдүү небереңиздин колунан кабыл кылып коесуз иншалла. Oğlum atıdan ha? Oğlum atıdan. Umraga. Marhum уулуңуздун атынан эки ооз сөз. 9 ay kursakta kötördüң apa, 9 gün men seni kötör algan jokмун. 2,5 yıl желкеңде kötördüң apa, бирок 2,5 saat kötör algan jokмун apa. Ömür boyu tүйшүгүмдү kötördüң ата-эне, бирок 1 saatта силерди tүйшүңөрдөн kötөр algan jokмун. Менин tүйшүгүмө tүйшөлдүңөр. Алтыным апам, ардактуу, аздектүү ата-энем, кабырдан силерге салам. Кабырдан силерге умрага жолдомо. Kabırdan silerge ıyık umra saparga, Peygamberimizin kabırın ziyaret etüge, beştik apakem, siz ilavan, siz sızdavan, siz sanağa sarsanağa batpan, kabırdan bolsa da sizge salam joldop, ıyık umra saparga joldomonu kabul kılın deydi. Markum oğlunuz Ravşanbek'in atından uşul umra saparın kabul kılıp koyası apakem. Yine? İnanmam. 30 yanvar ketebиз эне. 30 yanvar günü buyursa, bugün Kırgızstandabız. Bugün soğuk jerdebиz. 30 yanvar günü kardı görбейсиз, soğuktu görбейсиz. 30 yanvar buyursa, ıyık Mekke'ge tek uçak menen Allah yolumuzu berse, saparga çoğu attanabız inşallah. Amin. Ülkündeyi versin, ömrümüzün basın, sala çakaların ardına ödülünü görüp, yer Allah sakal boğuna bakar. Amin. Allahu Akbar.